Rat u Brčkom počeo je 30. aprila 1992. nakon što je u jutarnjim satima srušen Savski most koji je Bosnu spajao sa Hrvatskom. Savski most između Brčkog i Gunje, iako onesposobljen za saobraćaj, bio je jedini koji je funkcionisao za pješake. Kolona autobusa Zagrebačkog transporta i Croatia busa sa bosanskim radnicima iz Njemačke, Austrije i Slovenije u 2 sata iza ponoći stigla je na lokalitet Njive u Gunji. Na bosanskoj strani mosta zajedničke straže su držali još nepodijeljeni pripadnici stanice policije Brčko i vojske Jugoslavije. Vojska je oko 22 sata i 20 minuta napustila zajedničku stražu. Negdje između 3 i 4 sata ujutru, s donje strane mosta, iz žbunja, iskače 15-ak maskiranih ljudi, upadaju u bunker i zarobljavaju 6 bosanskih policajaca. Na most je doguran automobil napunjen sa 750 kg eksploziva. Policijski sat na hrvatskoj strani je bio od 23 sata do 5 sati ujutro. Na molbu umornih ljudi, hrvatski vojnici su ih pustili nešto prije isteka policijskog sata. Bilo je 10 minuta do 5 sati. Automobil sa eksplozivom je aktiviran daljinski i to upravo u trenutku kada se veliki broj ljudi pješke kretao preko mosta. Ja sam krenuo prema policijskoj stanici i tad sam vidio u parku ovome sad da ima ljudskih skeleta, dijelova ljudskog mesa. To je bilo zastrašujuće. Kada je eksplodirala bomba i ta stvari naprava, mene je probudila iz kreveta. Kakva je reakcija bila da je prozor kraj kojeg sam ja ležao i izletio sa štokom. Na mostu je ostala gomila zdrobljenih tijela, a i Sava je bila puna mrtvih ljudi. Mene posebno sjećanje ostalo to što sam, pored ostalog, tamo nabrojao 11 odvojenih glava od tijela. Procjena je da je na mostu bilo oko 150 ljudi, a da je ubijeno njih oko 100, otprilike 2 puna autobusa. Za 9 ubijenih utvrdilo se da su bili iz Velike Kladuše, Bihaća, Cazina, Sanskog mosta, Ključa, Tešnja, Mrkonjić grada, Bužima. Posmrtni ostaci koji su ostali oko mosta, srpskom okupacijom Brčkog koja je uslijedila 2 dana kasnije, su spaljeni, a mnoga tijela je odnijela Sava.